kikubor kibabnya. Menteri Bakdo Keri Narendra Modi ulalaj bani sementah ha ke ASEAN India Summit ha Jakarta Indonesia ne ke step. Modi ulapoi ha Jakarta ne ke step perngap bani sementah ha ke ASEAN India Summit bat ke East Asia Summit. Ba ajing kren ha ke ASEAN India Summit ka ba arpau Modi ulaang baka ASEAN kalong kum upaya bakang san ke bentai ke matrekam jong India baletip kum ke India's Act East Policy. Modi ulaban ru halor ke jing dan kam jong ke jing trelang na ke bentai ke jing suk ke jing roy jing par jong kini kitanya po ke ASEAN. पिछले वर्ष हमने भारत आसियान फ्रेंडशिप ईयर मनाया और आपसी संबंधों को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया। आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। यह हमारे संबंधों की ताकत और रेजिलियंस का प्रमाण है।